inkosi ebusiseni kuzwini. Indebenkulil. Salele ungazini wangahlulela inkosi yasezulwini unyazi lwezulu amen. Indebenkulil. Wawa makhoba isibongo ethempelini lasesiyavuka imkhumbane mayibongwe inkosi. Kade uhamba ama-excavator phambi kwami. Kodwa ngiyithanda indaba ekhulunywa umntwana. Mayikhuluma ngalokhu kuhamba esikukho bantwana abahle basezulwini. Ukhuluma ngenhlonipho abantu abebeyinikeza ushembe ngesikhathi esingaphambili ngoba bebona thina singamaNazaretha. Ngelinye ilanga indoda ithi mayikhuluma ithi mina kaze ngishunyayezwe umuntu. Ithi akekho umuntu wakwangishumayeza ukuthi ngibe yiNazaretha. Ithi ngabona inkosikazi yakithi engangileminyaka engama-20 ngiganene nayo. Ithi le nkosikazi yakithi yayivama ngathi ngiyibona ilandela amakhosikazi noma omama laba bakwaShembe. Ithi makuyisabatha ihambe yohlala ethempelini. Izibuye seliyoshona ilanga. Ithi makuyilanga lomhla ka-13-14 ize kimi ithi myeni wami. Ithi ngicela ungivumele ngihambe nami ngiye ku-14 inkonzo yamakhosikazi ehanjwa ngomama bamaNazaretha. Ithi makulwesine ngiyibone ilandela lamakhosikazi akwaShembe. Ithi le ndoda yakwenza le nkosikazi engiganile iy'nsuku leti yenza njalo. Ithi ngathi ngolunye usuku ithi kwakuyisonto. Ithi kwathi ngolunye usuku kuyisonto. Ithi ngayiyavuka inkosikazi yakithi. Ithi ngayibona igqigqizela. Ithi yaklina izindlu. Yavuka ekuseni yaklina izindlu. Ithi yayisipheka ukudla. Ithi yayisibuyisa izitsha engakaze idlele muntu la ekhaya. Uthi ngase ngiyadlinza ukuthi ngabe kwenze njani namhlanje unkosikazi. Usho ukuthi inkulu into ezayo. Usho ukuthi kuza amakholwa akhe akaShembe noma kuza umfundisi wakhe nakho uphuma izitsha engahleli umuntu lapha ekhaya. Ithi le ndoda wathi mayisadqigqizela unkosikazi. Ithi ngambona pheka ukudla. Ithi wakupheka ukudla. Ithi wasabulanda itray wakuphaka ukudla. Ithi wayisendlala indwangu. Uthi wenza into engakaze ngimbone yenza. Uthi wayisendlala uthi ngathi ngihloboni yomfundisi lo zakwami namhlanje. Lobani yomfundisi leze emzini kababa namhlanje. Elungiselwe kangaka. Ithi le ndoda waba
unkosikazi wami lokudla ithi ngambona ebuyisa ukudla ithi wakuphaka ithi wasekuphaka wathi mayisekuphakile ithi wahlukanisa izitsha uthi ngaxa ukuthi kwenzekani ithi wayisebuyisa indwangu ngaphezulu uthi wesa nakho lokhu ukudla eza kimi ngihlezi uthi ngiyayibuka imanzi yami ayisayihlehlula uthi yeza nokudla ithi naphila ifale yaliqathuki namhlanje liklini ithi yeza lemanzi yami ithi yathi mayifika phambi kwami ithi ayisifiki yeguqa yenza into engakaze ngiyibone yenza ithi le ndoda kwehla umjuluko ukuthi kathi namhlanje kwenze njani kunkosikazi ithi wayesekubeka ukudla wayesethi wena wasekuthini uthi wayesengithopha wayesethi nakho kumaya kwakho ithi ngaba sengimbuza ngijuluke ngimanzi ngibona inkosikazi uthi ngizwe inhliziyo ijayiva nephapha ithi ngase ngimbuza uthi inkosikazi lento uyithathaphi ngoba nginamnyaka ngiganene nawe sihlala ndawonye awukwazi uyenze lento lapha ekhaya ithi le nkosikazi hayi baba ithi uyabona uma ngisuke ngilandela labantu bakwaShembe ithi lapha ethempelini lapha ngisesiyo sakhona siye sabatheni ithi kunomama igama lakhe ngumkhokheli ithi la mama uyayi ukuthi njalo uma kuphuma inkonzo yasekuseni ebese sibiza singomama ahlale nathi phansi kwesihlahla bese siluleka ukuthi fanele siphathe kanjani emzini la sigale khona ithi le ndoda hawu nkosikazi yonke lento yenzayo uyifunde kuleli yabandla lokwaShembe ithi le nkosikazi yebo baba kunjalo ithi nkosikazi ngesabathenzayo ngilungisele nami ngifuna ukuya khona kuleli yabandla lakwaShembe ngifuna ukuyoswa ukuthi amadoda khona wona athini Indabankulio. ya thanda thanda abantwana Indabankulio. abafowethu sisesikhumbuzweni noma siseyinsukwini zomhla ka-10 March sisekukhisimuzi eNazaretha lapho kwafika khona indaba enkulu ezweni lakithi uShembe efika ezweni lakithi wehle emsizini mayifika uShembe ezweni lakithi emsizini lapha nithi khona kuseDurban station khona namhlanje efika kulelizwe indlamhlathi kaMayekisa izoshumayela ikhuluma indaba kaNkulunkulu izosikhulula kulobugqili uphetha kade ekhuluma ngabo yathi mayifika le ndoda yomemo ifika ezweni lasemsizini yafika yangena phansi kwesihlahla uma wehla ngomgwaqo okuthiwa uAgayili lapha nezintabeni zaseMorning Side uma uphosa amehlo esandleni sokudla lapho lensizwe yafikela lapho khona phansi kwesihlahla lapho kuthiwa kusamvondela khona namhlanje lapho yafika khona yalala khona lensizwe enhle yasezulwini lapho yathi mayilele khona ivuka inkosikazi yakwamdluli umama kaMvangeli uSolomon Mzulu waseThekwini wayificilele khona indlamhlathi iyisiyakudabuka lenkosikazi isiya kuyithi umuntu wenkosi ulalela lapha uthi ngilalela lapha uthi awumuntu wenkosi ngiyacela uba uhambe nami siye ekhaya ngiyokwenzela itiye okusho inkosikazi komdluli efika izweni lakithi
lapha emsizini uHlembe wathi mayifikile esehleze emsizini angifuni ukukhuluma kakhulu leyo ndaba kodwa ngifuna ukuya endabeni yengane eyadlula emzini okaNduli lapha yana ngasemngeni estation wawulapho lo muzwa kaNduli sekufingane ihamba emhlabeni bayayithatha lengane bayanayo enyangeni eyilapho okuthiwa uphushekela kamdlezane uma bafika kule nyanga ifike thela nyanga thatha lengane nihambe noyingcwaba ngoba isinesikhathi ihambile emhlabeni base bayithatha lengane besuke bekhuphuka nayo bebheke phezulu kuMakhoti emzini kaMakhoti uDr Makhoti loseqedwe ngayo umuzi wakhe namhlanje usuyisibhedlela bawungakabi isibhedlela ngaleso sikhathi kwakumuzi nje kadokotela bathi mabafika kuye mayihlala lengane udokotela uthi hayi thatha lengane nihambe nayo lengane niyoyingcwaba sayinesikhathi esingaka idlulile emhlabeni base bayithatha lengane behamba nayo awathi mathi behla nezindaba zaseMorningside base bahlangana nayo lensizwe yomalo yasezulwini thina siyamthanda lona ke wona onokusinisa thina bakwaNduli base bebingelelana sebuza impilo base bekhala ngengane semhlane bathi hayi sihamba nengane seyidlulile emhlabeni sesiyana ikhazi yoyingcwaba wayesethi ubaba mkhulu ibekeni phansi lengane abantu abami ngiyibone base bayibeka phansi lengane uma yayivula wayise esethandaza ubaba mkhulu wayeyiphephetha lengane eyiphephethe emakhaleni wayiphephetha kathathu yayisiyavuka yaphila ibonga inkosi uthi umvangeli wakithi uShange eningizimu uma ikhuluma ngale ndoda omemo uthi yayihamba ishumayela ithi ayisifike emzini wakwaDlamini ezweni laseningizimu lapho yathi mayifika ikhuleka khona ile nsizwa omemo kwase kuphuma insizwa yakhona umnumzana wakhona owayisicebi eneyinkomo nezimve nakho konke engaswele lutho wathi ekhuleka baba mkhulu yayisiphuma le ndoda yayisiya kuye esangweni yayisithi Hlembe njengoba ulapha uthi angikusize ngani ithi indoda yomemo cha Dlamini ngikulandile uba ngihambe nawe siyoshumayela indaba kaNkuluNkulu yayisiyanyipha le ndoda ngoba yayicebile yayizazi ukuthi ayimdingi uHlembe baningi abantu esabaphilayo emhlabeni bazi ukuthi uHlembe abamdingi abanye bafica sebekhokhoba khona lapha ebuhleni usuhlangana la ebuhleni lapha hawu sawona nawu usula uyawi sixake ilinki yayazi la ndoda ukuthi uHlembe ayimdingi yayisithi hawu Hlembe phenduka yayisimkhombisa imizi ngaphesheya yathi Hlembe phenduka ubukele yamizi ngaphesheya wathi uyayibona le yamizi Hlembe ibona abantu laba abangathathi intweni ibona abantu abakudingayo mina ngikudingi ibona abantu Hlembe abakudingayo mina ngikudingi hamba Hlembe uyoshumayela naba yayisi imemeza le ndoda iphuma iphenduka imemeza endlini imemeza amakhosikazi ayo yathi awapha ukudla yathenya yize nesikhumba yayiganiwe lo makhosikazi amathathu yathenya yize nesikhumba yeza yayisihlala khona lapha basabe lethukudla bayibeka phambi kwayo lenye inkosikazi yajikela lapha ngemumva imthinta lapha emahlombe lokho kunithi ngesilungu imasaji yamntoboza yayisithi lenye inkosikazi imile idlamhlathi kamayeke siyambuka yayisithi le enye ayize ngapha
senawo sebeholwa ngesandla ngoba bengasaboni. Nale ndoda yayitshala thina amehlo. Bathe eyifunza lo munye unkosikazi imile endlamhlathi. Yayisithi hawu mntanami kulungile sengiyahamba Dlamini. Kodwa Dlamini ngothi ngakafiki kuleli yaqhuma Dlamini uzobe usundisa. Yayisishingila. Wasishingila uswazi likabaphamba laselihamba. Yathi bayihamba ingakafika egqumeni yayisithi le ndoda nkosikazi thatha izitshibu endlini yayithatha inkosikazi sithi abuyele endlini yathi yasukuma esikhumbeni sanqaba isikhumba yathi yazama ukusukuma indoda sanqaba isikhumba yathi yazama ukusukuma indoda sanqaba isikhumba yayisikhuluma inkosikazi encane yathi baba yathi lobo bayoba lapha uthe uzothi engakafikile leqhumu uzobe usumdinga usuyamdinga manje baba usuyamdinga manje wasaphuthunyisa ingane yayisihamba iyombiza yayisithi baba ngithuliwe lapha ekhaya kuthona ngizokulanda ubaba usiyakudinga njengobaba ushilo ukuthi uzothi ungakafikile leqhuma uzobe sekudinga useyakudinga yayisibuyidla mhlathi leyo ndoda yahamba emhlabeni isumshumayeli namhlanje amen yahamba emhlabeni isumshumayeli. Nifunani maNazaretha sikulowo uNkulunkulu wafika kuleli zozokhulula lendle kadinga nenosenza ngakhona amen kuphela kusela into eyodwa maNazaretha kusela basikholwe usala basikholwe sibe ngamaNazaretha siyeke izono lezi ezisihluphayo. Sangihlala ngikhuluma indaba nje eyodwa mhlali phansi. Ngelinye ilanga ngakhuluma umfundisi uGcwensa. Uma ikhuluma lolu ngelinye ilanga ukhuluma ngohambo bethunywa inkosi yasekuphakameni uThingo lamakhosazana. Uthi lapha abantu bathume khona phesheya kwezilwandle. Uthi babe sebeyafunda. Ithi khona isifunda basifunda. Ithi lona wayebafundisa wabe sekhuluma indaba. Wayesekhuluma indaba yenkosi. Uthi lenkosi yayibusa izwe layo lilikhulu. Ithi zela madodana emabili. Ithi le ndoda lenkosi ngelila ngiyawabiza amadodana ayo. Ithi lalelani bantu bami. Ithi ngisizeni bantu bami. Ithi omunye uzophuma bhekelena, omunye aphuma bhekelena. Ithi nophathe iphepha lepeni bantu bami. Ibhuku nepeni bese nibhala bantu bami ukuthi sizwe engisiphethe abantu bami sisizwe sinjani. Uthi umfundisi sabe seyiphuma lezi insizwa seyihamba zilidabula izwe likayise izwe lenkosi bebhala uhlobo lwabantu abaphethwe inkosi ukuthi bawuhlobo lini labantu. Zonke izono maziphele wena sengiyavala
zase ziyahamba zaphuma enye yashona lena enye yaphuma shona lena zase zilizungeza izwe lenkosi zalizungeza izwe lenkosi zathi mayiqeda ukulizungeza zayiseyibuya lezi insizwa yayisibuya kuqala le ndala zaseyibuya zithe maseyibuyile iyabuza inkosi ithi hawu bafana bami nesanihambile nabuya bathi baba sesibuyile awu ngitsheleni bafana bami nilibonela injani izwe ngiliphethe ithi ayilandala ithi hawu baba abantu abaphethe baba uphethe abantu ababi ngendlela eyisimanga abantu abaphethe baba abantu abanonya abantu abangenalo uthando abantu abaphethe baba uphethe abantu abangenalo uzwelo abantu abaphethe baba uphethe abantu ababathakathi abantu baba baphethe uphethe amasela phethe abantu ababaxabanisi yasalonke kubo ngokucabanga ngabantu bakayise yayisithi lenkosi ngiyabonga mntanami sengizwile yayisibuza kulomncane yayisithi ngitshele mntanami uhambe kanjani ubona abantu abanje uthi lo mfana mncane hawu baba osesizwe uphethe abantu abahle ngendlela esimanga abantu babo baphethe abantu abalungile phethe abantu abanothando ngendlela esimanga phethe abantu abazwelanayo ngezikhathi zonke phethe abantu abakhona nayo omunye mayisebuhlungwini uphethe abantu abahle ngendlela esimanga yakusho konke okuhle ngokucabanga ngabantu bakayise siyabuza-ke lo wayebafundisa uthi phakathi kwalabafana bobabili imuphi oyiqinisile imuphi oyiqinisile konje imuphi oyiqinisile eManazarete uthi umfundisi sabe sesiyakudideka ngoba labafana basho izinto ezimbili engafani kodwa manje asazi uyena muphi oyiqinisile phakathi kwabo uthi-ke lo baba noma lenkosi mayiphendula amadodana uma iphendula lo wabafundisayo uthi niyazi ukuthi labafana bobabili babeqinisile ikhona into enjani konke njani bobabili babeqinisile uthi uyambona lona oyibona konke kwakukubi bantu bakayisa wayibona into esenhlizweni yakhe wayibona into engaphakathi kwenhliziyo yakhe njengoba wayibona abathakathi ngoba yena umthakathi njengoba wayibona abantu abaney'nhliziyo ezimbi wayesho inhliziyo yakhe njengoba wayibona abantu abangenalo uzwelo wayikhuluma ngenhliziyo yakhe wayikhuluma ngento ekuye ngaphakathi uyambona nani wayithi bahle wayikhuluma ngento engaphakathi kwenhliziyo yakho anokupheka Manazaretha uma usuku uyokhuluma ngabo omunye umuntu hayi mina ngikubuki mina uma uzokhuluma ngabo omunye umuntu ngibuka wena nto kuyagula lokho niyabona la Manazaretha azikho inhlamvu engekho lapha efonini sithuko kaManazaretha kodwa ngeke uzwe futhi yabo mangakuvezela akwenye ngekhona la ungeke uzofica ngingaphendulanga akuphendula umuntu sithuka Manazaretha wona akholwayo uyabona makufika umuntu kuwe ethi hey ubosuka kusukazi ufuna kusukazi hawu usukazi ikholwa nje hayi suka kulo muntu hey lapha kunzima kakhulu suka kulo muntu wazi into isenhlizweni yakhe na into esihluphayo Manazaretha engathi uhlembe bengasenza engathi uhlembe bengasenza sibuyele lelo yathando lokuqala sibone lelo yathando salibona thina
Uyabona mina ngiyasebenza namhlanje kodwa ngikwazi ukuhamba emhlangano engangihamba ngingakasebenzi. Ngoba ngingakasebenzi ngagonwa amaNazaretha. Noma mina iNazaretha ngisho ngathina kungifikela ukulizonda ngoba ngikhumbula ukuthi amaNazaretha angikona. Ngisho ngathini kimi akungifikela uba ngilizonda ngoba ngiyakhumbula ukuthi amaNazaretha akangikona. AmaNazaretha akangiphakela ukudla nginambile. Mubu umuntu okhohlwayo. Bashumayeli benkosi siyabonga bobaba ithuba enisiphalwe begcina mina inkunzi ushizo ugqitho odliwazi nje. Bengivala nje. Siphelile inkonzo insizwa silungisela siyodla manje. Siyodla manje. Silungile ayibonga inkosi. Inkosi ayibusise nikuzwile. Amen. Indebenkulio. Indebenkulio.